Сташ, имавте проблеми во првото полувреме, водеше Порто после првите 30 минути, потоа во второто се случи Вардар. Pa da, prvo što bi ja rekao da trebate znati da nije Porto naivna ekipa, da oni su baš jaki tim koji zna šta igra. Vrlo su neugodni s ovim što igraju 7-6. Vtoro polovreme ja mislim da je odlučio Kugis što je obranio par zicara. Zabili smo sigurno 4-5 gola iz gola na gol na prazan gol. I ja mislim da je to presudilo. Ali još jedan put ću reći da ja mislim da može biti Porto iznenađenje ove godine u Ligi šampiona. Sigurno će imati sve ekipe problema s njim. Ja sam sretan da smo posle lošeg prvog poluvremena izašli sigurni da okrenemo ovo. Ja mislim da smo pokazali ko je Vardar kad igra u Skopju i zasluženo pobjedili na kraju. Изненади ли тоа што почна 6-6 на почетокот? Ne, svaku utakmicu do sad što smo gledali počeli su 6-6, znači otprilike 10 minuta, onda 45-50 minuta igraju 7-6. Mi smo bili na sve to spremni, ništa nas nisu iznenadili, ali što sam i prije rekao, to je kvalitetna ekipa, ne možeš sve da im uzmeš i Vardar ove godine je malo drugačije nego prošle godine, ali super, evo imamo posle prva 2 kola samo mi 4 boda, trebamo da nastavimo jako i da dobijemo utakmice one što treba na derbijama, da probamo da nekog iznenadimo i sigurno neće biti nikome lako u Skopju. A šta da kažem, sve će se odlučivati u 3. 4. mjesecu, tako da ova grupa je vrlo bitna, ali najbitnije dolazi posle nove godine. Како ќе го iskomentiraš вчерашниот надпревар на колото Kiel Veszprem? Pa to su derbiji, znači na derbijama samo ima jedno pravilo, to je da nema pravila. Znači može biti da se sluči da Veszprem dobije 10 u Kielu za 2 mjeseca, znači nema tu nekog pravila. Landin je dobro branio, iskontrirali su ih, Kiel je isto vrhunska ekipa, jedan loš dan i možeš izgubiti od svakog, tako da treba biti vrlo fokusiran i dobar u glavi da se nam to ne sluči, ali mi idemo utakmicu po utakmicu i mislim da će biti sve ok.